građevinski materijal koji je recikliran i bačen na rub terena. Znači negdje na ovom prostoru gore su bile kuće. I cijeli lokalitet izgleda kao gradina. Misliš, Liburška gradina? Ne, Ne, to je... fortificirano negdje u kasnoj antici. Možda i u početkom srednjeg vijeka. Dan sam toponim je romanski. Kao Medulin u Istri. Samo ovdje piše, mislim da piše Medolin. Da. A što isto ne mora nužno značiti, može biti ono med kao između. Medane. Da. Nešto između nečeg. U sredini, a to je položaj takav. Antička građevina neka. Koja može biti i crkva, ne kažem. Ali sigurno nije srednji vijek. Jer bi ti tragova bilo. Nema šanse da je isparila. Može biti rani srednji vijek, da. Može, ovakav način gradnje može biti. Znači, to je koje stoljeće? 13-14. Može biti, da. Jer se to vrlo... Ne što raditi. Ali, gledaj, svuda smo našli ostatak apside ili nešto. Nema šanse. Apside su čak najčvršći dijelovi. Oni zadnji padaju, ne. Zato me čudi da... Tu nema traga u terenu da bi... Jer ljudi takve stvari naše čuvaju. Jer im treba. Pa glupo ti je ostaviti jedan zid ako imaš dva. Staviš neku imaš blago unutra. Pa sve naše crkvice su, ove ruševine, su bile u funkciji. One Sveti Petar Kampelje. Sve je u drmunu i sve su sačuvane, su Juraj kod Vrbnika. Jer su bila skloništa. Nećeš to baciti.